lala. An ko diko nyon nira matin tin en babi chel me de ma pa wi chel ma ali bari yo pieri wi ngwen. Nira matin chunya yom. Ikom ngomo time e parliament. Amiara fol wak duju. Ikamoti ye. Honorable Akol Anthony. Amur eno letiana ma. A foi ngome timo. Ti yan an ka neno omot. A neno video ni kore ki kore. Gin motime. Letian mati tiri. Honorable Zaake. Ti daro mwaka ne tiri. Kado no ini beri kom. En peramo achar beri kamo kene nyo. En loko mo mabe. Si yin bene gene. Ma chien na dong e nyor gumi ne o dano. Ni da wo ngwe gumi ne. Ya chili ka ngamo ngian gumi we ke ngwe. Yi dano impe yupe. Honorable Akol. Udong mabe dak don nak. Dakona iwek la tine dakoni o lieno ki kom ni vot we ngom. Chuin wano bi chwe ku me yin pe bi mar. Piano yo ni record no ruje ni ning. Ni won kompa Acholi parliamentary group. Gi ole o ki kom jala tiana ti la tiana ti ole o ki kom rara we ngom. Yo ni war ma pe ki fonye kede. Yin be ti o mabe. Pi ene tu gi nyur ne mabe. Ni liej yin pe chor liej gi ti. Lieti ko ge ola li wok ni mo twer ni yo mo chinya poje kumi gwana kumi bi gam gwen ni ge ganga yo chinya me we yo chinya we peti ke bwar mo nyo ke waje lok mo ni akol timo bal akol beru ko me on pe cho nying Zaake ora bola ko beru parliament i ber kam no ko de no ge ber iri kobo ni na wayo yan me no futi ga lok mer lwen akol fudo beru ti kam ya na show me lwen yan dong ti cha ko lwen kol mer bere nyim ka wer di ma yan mer timne ni kol nan mabe kuman ba